Laza Lazarević i njegovo delo dočekali su spomen ploču u centru Berlina, na zgradi u kojoj je živeo dok je studirao ovde, a nakon toga i književno veče posvećeno njegovom literarnom radu, ali i radu u oblasti medicine. Laza Lazarević je bio srpski pisac, lekar, prevodilac, akademik i naučnik. Rođen je u Šapcu 1851. a umro 1891. godine u Beogradu. Smatra se začetnikom srpskog realizma. Prevođen je na 20 jezika i sam je prevodio strane pisce na srpski jezik. Uspeh je postigao i kao lekar. Besplatno je pregledao beogradske učenike i još neke skupine društva. Kome je bilo potrebno delio je lekove, odeću i slično. Svojim delima, dobrotom, književnim i naučnim radom zaslužio je da nikada ne padne u zaborav. Ambasadorka Srbije u Berlinu, dr. Snežana Janković, uspela da dođe do podatka gde je Lazarević živeo kao student medicine u Berlinu, a potom i da uveri vlasnika zgrade da se na tom objektu postavi spomen ploča ovom uglednom srpskom akademiku. Ambasada je sada upriličila i književno veče, gde su premijerno pročitani odlomci iz pripovetke Švabica koje je prevela profesorka Gordana Ilić-Marković sa Instituta za slavistiku u Beču, zajedno sa svojim studentima. Time je možda naše veće zadovoljstvo da smo to uradili i jedno od najvećih zadovoljstva je da smo dobili poziv iz Berlina da prvo čitanje te pripovetke na nemačkom bude upravo u Berlinu, u gradu u kome je ona nastajala. Dakle, jedno je objaviti, jedno je prevoditi, zadovoljstvo je jednog tipa, onda objaviti to kao knjigu, ali predstaviti je upravo na mestu gde je nastajala. To je jedno posebno zadovoljstvo i zato sam zaista zahvalna i koleginici sa Univerziteta u Berlinu i ambasadi Srbije u Berlinu koja nas je pozvala i naravno tu se opet umešao Beč, ambasada Srbije iz Beča nas je poslala i podržala i financijski da dođemo u Berlin. O Lazi Lazareviću govorili su i ambasadorka dr. Snežana Janković, zatim vlasnik, sada za naš čuvene zgrade gospodin Wolf von Motke, i slavista i profesor u penziji Humboldt univerziteta dr. Vesna Cidilko. Spomen ploča posvećena čuvenom srpskom piscu i lekaru nalazi se u Šumanovoj ulici u centru Berlina, a pored nje svetu ostaju i pripovetke poput Prvi put sa ocem na jutrenje, Sve će to narod pozlatiti, Švabica i druge, ali i 77 naučnih radova iz oblasti medicine. Život i karijeru završio u svojoj 40. godini kao lekar kralja Milana Obrenovića. Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Beogradu i Padinskoj skeli nosi njegovo ime. Postavljanjem spomen ploče na zgradu u kojoj je Laza Lazarević živeo dok je studirao u Berlinu i ovom književnom večeri koja nam je otkrila mnoge važne detalje iz života Laze Lazarevića koje mnogi od nas nismo znali, ova misija je završena, a toplo se nadamo da je ovo tek početak. Za televiziju Srpske dijaspore iz Berlina, Jelena Helc. Lajkujte, podelite, zapratite.